Ano sa Ingles ang kayumanggi? Yellow. Ay, Wrong! green. 5, Blue. 4, Orange. So, green na. Color na. 3, Kayumanggi. White. Ay, 2, gray. 1. Kayumanggi. Pipi! Purple. Ay, kayumanggi ang balat ko. Oh. Yellow, di pa? Tagalog to English Challenge! Okay, number 1. Ano sa Ingles ang ligaya? Joy. Happiness. Inyel, very good Inyel. Ano sa Ingles ang kapatid? Siblings. Gamit. Ano sa Ingles ang mabuhay? 5, Mabuhay. 4, Hello. Soul. Life. 3, Life. 2, Life. Garcia. 1. Beep beep! Ang sarap. Comment your answer. Ano sa Ingles ang dalisay? Pulis. Cardo. Ay. Wrong. Pure. Very good, Gaile. Inamdum ko. Yeah. Limot ko na to. Next. Ano sa Ingles ang pahina? Pahina ko. Page. Very good, Inyel. Pahina ko. Pahina. Wait na. Next. Ano sa Ingles ang harana? Pahina. Harana. Para na ito mga ano. Itong mag-guitar. Ukulele. 5, Yuke. Kalubuang. On. 3, Sunoy. My God. Katong nang on ba? Nang harana. Itong. Nang ligaw. oh. Saan ko sila pa'y bantay gay? Nangliligaw na to. Comment your below. answer. Ano sa Ingles ang agham? Science. Very good, Inyel. Yahar mo ko ba? Bilang sa 3 na kay Next. Ano sa Ingles ang pangkat? Pangkat. Pay. Ay. Idol. 5, Ay. Dili. Pangkat. Numbers. wrong. 4, Sige na, pangkat. Kani, Page. 3, di. Number? Pangkot na po. 2, Bilang. 1. Bilang. Number. Dili. Wrong. Ito na ay. Group. Ay. Oo, group 1. Pangkat 1. Pangkat 2. Oh. Oo. Next. Ano sa Ingles ang suriin? Find out. Wrong. Find. 5, So, naman Find sa out. ano. 4, Tap. suriin. Is it? Baby. 3, Kapit-kapit na itong find out. 2, Find. What about it? What is it? Suriin mo ang What's more? beep. Answer is check. suriin, i-check. Yeah. Next. Mo. Paunahan mo ha, paunahan. Ano sa Ingles ang wika? Week. 5. Language. Very good, Nitch. Bantog lang. Next. Ano sa Ingles ang hakbang? Hakbang. Line. Ay. Step. Very good, Nitch. Huh? Ano ba? Hakbang. Hakbang. 1, 2, Next. Ano sa Ingles ang kanluran? Kanluran. 5, North. South. 4. East. Southwest. Ay. Very good. Gayle. Saan sa? East. West. 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 Ano sa Ingles ang maabot? Reach. Very good, Gayle. 3 na. Ano sa Ingles ang paglalakbay? Journey. Wrong. Travel. Very good, Ingel. Kanumdang pa ka na eh. Journey. Travel, please. Next. Ano sa Ingles ang patinig? Noise. 5. Note. Vanessa. Tama sa inyong klase, patinig. Patinig. 5, Curve. No. 4, Sige na patinig, gali. Familiar. 3, 2, Quarter no? 1. Half no? Beep, beep. Comment down below. Ano dyan? Comment your answer. Ano sa Ingles ang kayumanggi? Yellow. Ay,
Ay, Wrong! green. 5, Blue. 4, Orange. So, red. Yellow. Color na. 3, Kayo mang... White. Ay, 2, gray. 1. Kayumanggi. Pipi! Purple. Ay, Ano? kayumanggi ang balat ko. Oh. Yellow, di pa? Brown. Huh? Next. Ano Kunin highlights. sa Ingles ang matalas? Malas. Sharp. Very good, Nitch. Makalat sa aking paningin. Next. Ano sa Ingles ang tatsulok? God! 5, Title? Ay, di. Tatsilok. 4. Ingot ko. Triangle. Very good, Nitch. Ingot bang ko. Next. Ano sa Ingles ang landas? Road. Ay. Ginalanda. Destiny. Wrong. 5, Destination. 4, Journey. Huh? Ay, landas. Ginalandas. Tadhana ay. 2, Ano? 1. Pipi! Kami dadalaw. Answer is ano sa Ingles ang tanggol? Savior. Wrong. Save. Wrong. Oh, 5, Savior bitaw. Kayo to. Good. Savior. Save. Tanggol. Tubog ni Rapunzel. 5, 4, Tanggol. 3, Kwan, ang probinsyano ay. Cartelisay. Pipi. answer is... Kami Comment dadalaw. your answer. Shout time! Shout out ho kay Jeremiah Plaza. Shout out! Diana Zian de la Cruz. Shout out. Stephanie Salva. Shout out. Jishabel Organo. Shout out. Precious Pozo Suarez. Shout out. Abby Villanueva Bubadilla. Shout out. Jamie Meliza. Shout out. Colin Pasqua. Shout out. Riza Jean Cabalida. Shout out. John Bryle. Shout out. Stephanie Lee Aguilar. Shout out! Shout out! So that's it for today's video. And the lesson on I get that's everyone and I thank you.